kangwang rombeng cuma kayak ini. Sementing lidang bertahan hidup, kanggo sebe. Kenapa beli? Kebos dingin beli loh. Beli ibi petang nih. Mau ban lalu mu? Rumah sakit laku. Dah, beli simbani ke rumah sakit. Kanan reaktif banget itu. Orang covid. Sing mengisolasi beli itu. Kayak ini cuacanya nih legati. Kasih karo ya nih, dingin-dingin. Beli nak sarugati. Beli kebos dingin ulian cuaca apa ulian sing lapis? Bah bisa. Beli kebos dingin ulian sing lapipis nih. Mungkin lolo beli mandu. Makanya PPKM. Pebedikin pesu, kapain memunyah. Ini beli gelem kini, sing yang nih repot. Nanti yang malu, genang aja lolo. Agar ngelakuran nanteng. Ada yang ngerunguan pas lagi gelem. Nih loloh beli, loloh dan kayu manis. Makasih loh. Nyai mare perhatian gating aja beli. Jegeg, jemet. Pokoknya jok kini. Temen yang orang jegeg, orang jemet, kan beseger. Mulai be, muan yange cacade, orang mau jaran, orang mau gadagan. Beli, ya ketemu nah, kan utukan umpen romean nih. Nah lo. Mari di sana kolongan lo. Nih lo. Beli ini. Gelas ini nan gigin jangan nanti lagi gigin. Lamun mencanda dek kelewatan beli. Kelewatan ken sih. Nanan yang beli mencanda kelewatan, jok muter nih. Cuma muter gen jok. Jok langsung gen balik. Yang kelewatan. Sing tadi sembarangan muter, nak jok pemuterannya beli. Memangnya jok dije. Jok gawat gati nyai. Jok bedauh pemuterannya. Pak Pulaki tuh deh. Nah kalah beli lo. Beli selalu aja nyai. Jembat gati magai. Sing kenyal nyai. Sekenyal-kenyalnya megai, ini kenyalan nganggur beli. Beli, awaknya kena nih. Beli bangga aja nyai lo. Jok selalu semangat tanpa kenal putus asa. Harus gitu beli. Kira gini harus melajah uli bulun sipah. Memangnya kenapa bulun sipah? Bulun sipah tuh kalau terjepit, nu idang tetap tumbuh beli. Biar ngasih dibone apa, nu tetap indang tumbuh. Biar bulonnya keriting bin samrag. Oh, maksudnya walau keadaan rakyat terjani, ekonomi terhimpit, kapang lah pipis, kita harus tetap semangat gitu loh. Oh beli, rakyat tuh sing tadi cepat putus asa, cara beli, sing lah pipis kan kebos dingin. Oke kalau gati ngerempet belinya ini. Tuh yang bulun sipah, menyen bok dur sirai kan luung masih. Sing cager beli. Yang bok dur sirahe, enggal gati putus asa ya. Putus asa nih? Yang bok dur sirahe, makena bedek kan, lontok bayi. Makluk-lu juk lengar bedadan nih.